hari umugambi wacuzwe mu ibanga rikomeye mu biro bye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu murwa mukuru Kinshasa. Umugambi ugamije ikintu kimwe rukumbi: gusenya amasezerano y'amateka ya Washington no gushora ubutegetsi bwa Donald Trump mu ntambara yo gufatira u Rwanda ibihano bikomeye. Mu gisi yose yarizi ko amasezerano yashyiriweho umukono ku wa 4 Ukuboza 2025 ari intambwe y'amahoro. Abacura amagambo n'abakorera mu kwaha kwa Kinshasa bari babonye icyo bise icyaha cyo gushingiraho kuyaca mu Ukuboza. Mu minsi 6 gusa amasezerano ashyizweho umukono, umujyi wa Uvira wagiye mu maboko y'ihuriro rya AFC M23. Ariko se kuki uku kugwa kwa Uvira kwakoreshwe nk'iturufu ryo kumvisha Donald Trump ku Rwanda rwasuzuguye Amerika? Ni bande bari inyuma y'icuruza ry'iyi nkuru mimbano mu bitangazamakuru mpuzamahanga no mu mashyirahamwe yita ay'uburenganzira bw'ikiremwa muntu? Naho se kuki abajyanama ba Trump nk'Amasad Buros barebera ikinyoma kigashinga imizi? Nkurikira neza muri iyi nkuru icukumbuye tumenyere hamwe ibyishe inyuma y'igicwa ry'amasezerano ya Washington na propaganda igamije guhindura u Rwanda nyirabayazana w'ibibazo bya Kongo. Mu minsi ishize ubwo Perezida Paul Kagame yagezaga ijambo rikomeye ku banyamuryango ba FPR Inkotanyi mu nama ya Geopolitics, yamaganye yivuye inyuma inkuru yakwirakwijwe ku bushake igamije guteranya ubutegetsi bwa Washington n'u Rwanda. Perezida Kagame yashyize hanze ukuri benshi mu basesenguzi n'ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bwirengagije ku bushake. Kugwa kwa Uvira kuyaca mu Ukuboza 2025 ntikwari impanuka kandi ntabwo kwatunguranye. Ni igikorwa cyari gitegerejwe n'abantu bose bakurikirana ibya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Reka tubisobanure neza kugira ngo wumve imizi y'ikinyoma. Mbere y'uko Donald Trump, Paul Kagame na Faci Beto bahurira i Washington ku ya 4 Ukuboza 2025, ihuriro rya gisirikare rya Kinshasa ririmo ingabo za leta ya Kongo FARDC, imitwe ya Wazalendo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB, ryari rimaze amezi menshi rirundanye intwaro zikomeye n'ibihumbi by'abasirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yari isanzwe inabanje kurota no kuba yari yabanje kubaho. Mu by'ukuri no mu gihe abakuru b'ibihugu bafataga amakaramu yo gusinya amasezerano ya Washington, amasasu yari ari kuvuzwa muri Kivu y'Amajyepfo n'amashyirahamwe y'ingabo za Kinshasa n'u Burundi zagabaga ibitero ku birindiro bya AFC M23. Perezida Paul Kagame akaba yarabibukije ku Rwanda mu mezi menshi mbere y'uko umuhango wo gusinya uba rwari rwasangije inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru arambuye y'ibimaze iminsi bitegurwa muri Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Washington yari izi neza ko Kinshasa na Bujumbura barimo gutegura intambara yo kwagura imirwano. None se ni gute umuntu muzima yafata kugwa kwa Uvira kwaturutse ku gukomeza kwirwanaho kugaragara ku ruhande rwa AFC M23 n'impamvu za gisirikare zikomeye nyine ngo za Kinshasa nyine Kinshasa igenda itanga? Ubundi bigahita biba gihamya cy'uko u Rwanda rwisha amasezerano rwasinye, nuko rwisubiyeho ku masezerano rwasinye. Ibi nibyo Perezida Kagame yise pretext cyangwa urwitwazo rwakoreshejwe n'agatsiko k'abantu bafite inyungu zabo bwite kugira ngo bayobye amaso y'isi yose bayerekeze ku Rwanda. Aha niho haza ikibazo cy'ingenzi: ni ryari ubutegetsi bwa Kinshasa bwafashe umwanzuro wo kureka kugarura amahoro binyuze mu nzira ya politiki? Igisubizo kirasobanutse kandi gishingiye ku mateka. Perezida uriho ubu Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beto, nyuma yo kugaragaza intege nke zikomeye ku rugamba rwa gisirikare ndetse no kunanirwa gutsinda umutwe wa AFC M23 nubwo yaguze intwaro zifite agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari, bwafashe umwanzuro wo kuyoboka intambara ya diplomasi ishingiye ku binyoma. Tshisekedi n'abambari be bashyize icyizere cyabo cyose mu mbaraga z'ibihano mpuzamahanga byafatira u Rwanda
bibwiye ko ibyo bihano bizagabanya amikoro n'imbaraga z'u Rwanda, maze mu buryo bw'ibitangaza bino bigahindura isura y'urugamba muri Kongo. FARDC n'abambari babo bakabona uko batsinda. Iyi ntabwo ari strategy nshya. Reka twibuke ibyabaye muri 2012. Niya kinamico ya kera yongeye kugaruka mu isura nshya. Icyambere, fata u Rwanda ibihano by'ubukungu na gisirikare kugira ngo uca intege umutwe wa M23. Icya kabiri, numara kubaca intege, koresha bya bice by'ingabo z'abajenosideri ba FDLR wiyegereje ubafashe gusubira mu birindiro byegereye umupaka w'u Rwanda. Icya gatatu, intego ndende ya nyuma ikaba iyo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kugeza ubwo ubutegetsi bwa Kigali buhirimye. Kugira ngo uyu mugambi wamaganirwe kure ubeho, Kinshasa yasutse akayabo k'amadolari muri sosiyete zicuruza amakuru no mu kuryoshya izina, ibyo bita lobbying firms, umurwa mukuru wa Washington no mu byicaro by'Uburayi. Leta ya Kongo ishaka kwerekana ko u Rwanda ariyo mbatamyi y'amahoro, mu gihe ikomeje gukerereza nkana inshingano zayo zo guhagarika gutera inkunga no kwambura intwaro umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Muri intambara y'ibinyoma, Kinshasa ntiyari yonyine. Ibitangazamakuru binini byo mu burengerazuba bw'isi byakinye uruhare rukomeye cyane mu guha ingufu iyi propaganda yemeza ko u Rwanda rwiteguye gusenya amasezerano ya Washington. Ibinyamakuru nka Reuters na France 24 byakunze kumvikana cyane byikubiye bivugwa na Kinshasa gusa, ariko mu buryo butangaje bikagabanya kugeza ku busa cyangwa bikirengagiza nkana ibimenyetso n'amakuru yanditswe n'impuguke ku mikoranire ya hafi hagati y'ingabo za Kongo na FDLR, umutwe wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Muri Kongo habarizwa MONUSCO, hakaba n'amashyirahamwe yigenga, no kuvuga ama NGOs abarirwa mu magana akorera mu burasirazuba bwa Kongo. Zirikana ko aya mashyirahamwe yose abaho kubera inkunga y'amadolari ava mu banyaburayi n'abanyamerika kubera rya jambo rikomeye ngo akarengane n'intambara ishyushye muri Kongo. Aha niho hazira ukuri kubabaje. Aya mashyirahamwe afite inyungu mu bintu bibiri: intambara n'imibabaro. Ikibazo cya Kongo gikomeje kugenda gitinda, inkunga zirakomeza, imishahara minini y'abakozi b'abanyamahanga igakomeza kwishyurwa, amamodoka y'umweru agashyirwamo lisansi. Niyo mpamvu mu gihuriro rya AFC M23 rifasha hano nka Uvira cyangwa handi rigashyiraho umutekano usesuye, rigakuraho abambuzi ndetse rigashyiraho ubuyobozi bwa gisivili buha abaturage agahenge. Aya mashyirahamwe abona ko business yabo iri mu kaga. Kubijyanye noneho n'umutekano n'ibyo AFC M23 iba yigezeho, biba bikuraho cya cyizere gishingiyeho inkunga amamiliyoni n'amamiliyoni bahembwa. Niyo mpamvu usanga baboroga mu binyamakuru bati AFC M23 iri gukora ubunyamaswa kuko kugira ngo uwo mutwe umwanzi wa mbere w'isi cyangwa aho umwanzi wa mbere w'isi bibafasha kurinda n'inyungu zabo z'imari n'ubuyobozi mu karere. Muri iri curuza ry'inkuru zisenya u Rwanda ntitwakwibagirwa gushyira mu majwi amashyirahamwe yita ko arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, Human Rights Watch na Amnesty International. Aba bigira abacamanza bigenga, nyamara amaraporo yabo agenda yigaragaza nk'ibimasa bikurura uruhande rumwe. Imyaka n'imyaka bakoresha imbaraga zabo zose n'ijwi ryabo mu kwibanda ku byaha byo gukabya bishinjwa AFC M23, ariko ugasanga baracecetse bucece bya bindi bya nyabwo ku bwicanyi bwakorewe abatutsi b'abakongomani n'andi moko bukorwa n'imitwe yatewe inkunga na Kinshasa nka Wazalendo na FDLR. Uku guceceka rero ku byaha byibasira ubwoko anti-Tutsi atrocities byateye abantu benshi ku isi kutamenya ukuri, kwicukumbura ry'ikibazo cya Kongo.
bituma bafata u Rwanda nka sekibi mu gihe nyamara ubwoko bumwe buri gukorerwa jenoside mu maso yabo. Reka noneho tugaruke ku babatijwe izina ry'impuguke. Hari abantu bigeze gukorera muri bya bice by'impuguke za Loni, UN Group of Experts, nyuma bakavaho bagatangira kwiyita abasesenguzi bigenga. Kwigenga ariko ari igishushanyo gusa. Icyitegererezo cyo muri aba ba mbere harimo uwo twavuga nka Jason K. Steams. Uyu mugabo n'abandi bameze nka we, amajwi yabo ngo niyagenaho umuyaga w'imyanzuro yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhuhira, ndetse n'inzira amaraporo ya Loni afata. Ikibabaje nuko abantu bakomeje gushyira imbere isesengura ryegamiye ku ruhande rumwe gusa, bakamamaza ko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano, nyamara bakirengagiza ko u Rwanda n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Kongo bari mu ntambara yo kurengera kubaho kwabo imbere y'abashaka kubatsemba. Ikindi gitangaje mu mikoranire y'iyi narrative nuko mu buyobozi no muri politike yo muri Amerika harimo abayobozi bamize bunguri iyi nkuru, cyangwa se bakabona ibafitiye akamaro mu nyungu zabo za politiki. Uti gute? Hazuti ni gute usanga abasenateri b'Abanyamerika n'abandi banyapolitike, abantu batazi naho u Rwanda cyangwa Kongo biherereye ku ikarita y'isi watunguye, batari banayikandagiramwo na rimwe mu buzima bwabo, ariko babigize umwuga wo kurwanya u Rwanda mu magambo yabo ya buri munsi, kuki bagaragaza icyizere kidasanzwe kandi cyabuhumyi cyuko basobanukiwe ibibazo by'intambara zishatse kurenza ebyiri ku mugabane wa Afurika kurenza abari mu karere ubwabo. Ibi atuzanira ikibazo gikomeye kurusha ibindi. Uruhare rwa Masad Bulosi ni uruhe? Masad Bulosi ni umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump mu bibazo bya Afurika. Abanyamerika bose, uyu mugabo ni umwe cyangwa ni umwe usobanukiwe neza n'ibibazo by'akarere k'ibiyaga bigari kurusha undi wese. Ari mu bantu bakurikiranye amasezerano ya Washington na porogaramu y'imishyikirano ya Doha kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma. None se kuki uyu mugabo akomeje kurebera ikinyoma kigashinga imizi, kigasiga icyasha u Rwanda? Ese Bulosi we abona ko imishyikirano ya Doha yo yaba cyangwa yari igamije gukemura ibibazo bya politiki bishingiye ku nkomoko n'akarengane mu banyekongo ubwabo? Iyo myanzuro itarikiri ngombwa cyangwa ayo masezerano atakiri ngombwa ku buryo yari ikwiye kujugunywa mu myanda, cyangwa se yababona inyungu muri we cyangwa muri Amerika yo gukomeza kureka amasezerano y'amahoro agapfa urubozo kugira ngo habone ku rwitwazo rwo gukomeza gutoteza u Rwanda? Igisubizo kiri kuri ibibazo byose kigeraho kikagaragara. Abantu banini bari inyuma yo guteranya Donald Trump n'u Rwanda cyangwa na Paul Kagame. Ubwo Donald Trump ngira ngo murabyibuka neza, ubwo ari mu Burusiya yigeze kuvuga ko Perezida Paul Kagame ari mu perezida wo muri Afurika akunda bitewe n'ibyo yakoreye u Rwanda. Abantu rero bazi neza ikintu kimwe, bazi ko Perezida Trump afite ibindi bibazo bikomeye ku mutwe we bimusaba umwanya wose. Intambara mu burasirazuba bwo hagati, Uburayi birakomeye, n'umutekano w'ubukungu bw'isi. Bazi ko Trump adafite umwanya wo gukurikirana ibi kubera mu biturage bya Kongo buri munsi, za Masisi na za Minembwe. Turabona rero bakoresha iki cyuho cyuko ubutegetsi bwa Washington buhuze kugira ngo bayobye icyerekezo cy'ahazaza h'intambara ya Kongo. Bashora Amerika mu gufata imyanzuro ishobora gusenya no kuzimangatanya bwa Burundi amasezerano y'amahoro ubwabo bafashije kubaka mu Kuboza 2025 na mbere yaho, ubwo bamwe mu bayobozi b'u Rwanda na Kongo bahuraga. Ku kigero rero tugezemo muri iki gihe gikomeye cyane cy'imvururu zahazaza, uburyo bwonyine budasubirwaho bwo kurengera amasezerano ya Washington ndetse no kwirinda ko intambara yerura byeruye muri kano karere ni ugukora ikintu kimwe gusa:
Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kongera guhamagaza inama y'abakuru b'ibihugu, Head of States Meeting, Washington DC. Muri iyi nama bakicara bakareba by'ukuri ku ishusho y'aho amasezerano ageze, badakoresheje amaraporo y'impuguke zibera muri za biro. Nize inshingano rero uyu ruhande rwasi ugendeye ku masezerano yo kuwa kane ukuboza ni byinshi byashyizwe mu bikorwa ku ruhande rwa Kinshasa no ku ruhande rw'u Rwanda. Nize inshingano zikorerwa mu cyuho cyangwa zikererezwa nkana na leta ya Kongo zo gukora FDLR n'ubwicanyi bukorerwa abatutsi muri Kongo n'abanyamurenge. Mu gihe ibibazo bitarakemurwa cyangwa bitararebwaho mu maso no mu mizi yabyo, iriya narrative y'ibinyoma ikomeje gucuruzwa na Kinshasa. Ibitangazamakuru na za NGOs nibyo bikomeza kuyobora strategy yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi n'ubutegetsi bwa Donald Trump bukomeje koshywa no kugendera mu binyoma, bugakaza ibihano n'ibitero by'umunwa ku Rwanda ku kintu ruba rwamaganye rugatabaza mbere amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono cyangwa yasinyiwe kuwa kane Ukuboza i Washington azafatwa nk'inzozi mu muyaga mu karere k'ibiyaga bigari, maze n'abana ba Kongo bakomeze barira mu gihugu cyamuzwe na politike y'urwango n'inyungu zibera ku yindi migabane. Urakoze gukurikirana iri sesengura. Niba wifuza ko dukomeza kukugezaho ibiganiro nk'ibi bicukumbuye kuri politiki, diplomasi n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, kora subscribe ukande kunzogera kandi usagize iyi nkuru abandi bose bakunda ukuri kwicukumbura rya gisirikare na politiki. Naho utaha.